Praktis siap nang tabon lek sa Juway mo. Tangi profesor na dan ka show sa Juway. Lano Juway. Dengan day lasa kasi. Lasa kasi. Dan putrek. Putrek. Mana balai. Ngiran hi shpongon ay kray. Pagkikna. Nako adat sekelas yang iba konbet. Kena beje ya? Ngibut manimi nene saw beje sam beje tui. Maka program sedang yang beje program cetai. Juway mare. Jadi po yung siap. Oh iya, yung Siapa nampak mah? Po nampak. Nampak yung siap. Juway. Juway kan? Pipin shot. Nga rumah nai sing shot. Siapa no? Saya pilih saya. Terus. Dan bisa meroy-roy try. Oh, sama roy-roy mah. Program ini tidak belum. Tim matwangi biswat stay la ilang bumi lagi sik tahu bisbalak syukur pan dan program penantai pan teman pen song ngai lai sih kan curi lai ibu try. Ikut kena beje ya? Aduh, panong takut ter atlatar ibet. Ya bun. Labun. Market ini aku yang ngiskem bah. Ibun ibat bah gitu isan gitu kaya pemandi. Ini for Tombak, this is for East West Jati Hills district. East what? Is it West. This for Tombak, West Jati Hills district. Kapok Yong Siang, dan magadan kita field. Ini perform nak kena juga akan video ini dalam pangut. Sangat kena ya, buat lagi kenalin. Plus kita extra mana yang jogi Arman di siapa di San William Maui. Oh, 9 lebih calang mah. Oh, siapa kan? Ali te, pakai. Pasat Marwai ni pasat buat Arman ni. Matrai ini salah kan? Kauiterantai. Show kita teran boleh pakai sujet. Kena beje ya pasat. Ke program macam apa je? Jangan. Mana penyakit? Kita ni perlu jangan kita tidak po alarm. Ini penyakit juga. Oh, fit. Kita program fit namanya kita. Kita ke fit, kita ke football, mesti kita fit, kita ke chat. Chat. Tambah pi pasat lagi baru. Tamu ya. Tuh, chat paham ah. Macam Richmond.